Laso dolong lagi MP election apa ni petangrek pulo kasih laso alam cakap yang lapen upar kami tuar kami kilometer sudah singson panelo lapen dak pe laso dak tuar kami nimi la emili election apa petang EJF han nili lam cak pigang lo lapen jol jiwan mission ta apa nil padang pulo dak ke bang jadi karena tum dak ke junalang lagi juga awal saya siksa konglo logo nih jual mission pending masih non singson panelo hasil haya saya yang deng iklim ponje apa sini libang tapi pini na tum sini lo di puolong Bulunia konsensi pen korkan dia mesti la pen borjan independen kandidat panggung pet pen PSLC pen independen panggung pet bang Sulisi bang harusok sira narke bang mutu pini PSLC pen independen nang join lo pini asal darat si 14 ni bang ke that consider konsensi kongres ke doan komiti ke doan lo ke that primary kongres pen cenglok lang tung konsensi komiti ke doan ta dak nang join lo lapen tarik krepo bangke dan di kolong di PSLC pendet di kulum bajong konsensi bang suri pobak do armu doi kalau sunang jonyo kasi non ke bangji Lok Sabha election an suse Narendra Modi pan third time alang lipan prime minister ke pimanji apan Karbi Anglong la pen ensil jelang pet pen tung tame dak ong dung abut impen so an kape ai pan se Karbi Anglong ra dito ata jalan penting lo break pen cenglo Karbi Anglong kape sayang dek son siap pinjung sama dak Sorry, dia lam la nom la social media long si thang klong la muna chuhan ap thak kon si Johan ke lagi nih Muna Johan ke la so ke aprang rap case tu pen cek leon truck jail tu pen sin on pakai kaju bisa melo la si case pier lo la pen prapjin pen la pakai inang kon Sir pini konana long i somi dun la ke kan dat nilip konsensi nilip aprang lam cak pikang do borpung tarapung matua la si ola jake Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.